Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga wana tamua I le nei aso. E ui wa mamoli mai le whaaftai al pulenga o mtanga aluenga leo I le lau tele o le tunuu. I le langolango atu le sa ilinga le pango tale na sola itua. Pe ta ele o whaailoa mai a pena whaapewhia o na oso le ali I fafo. Ma le pasi maa walunga e taamilo I le waia tala. O le uti o whamtalanga mai le mtanga aluenga leo le mafua anga o le whaawa wai peo na sola itua o pango ta. Ua vea I fo I mapopolenga o tangata lau tele. E peo na sao noa tātou pa anga I alala I le whanga. O le lato nu uele mamao mal falpui tanu malala. Ai e popo le lava lato pe ata watu se pango ta ua sola itua. O le isi pango ta sola le na ta ulava le mafua anga. O le isi pango ta sola na ta ulava le mafua anga itusanga utuna I na ua tatala itua. E o e whai ngā luenga I tonga la au ai sola ai. Ai o le pango ta le na sola itua I le aso saa. Aso valo te sema o va ai panapa. Sa fale pui le ngaoi ta le pe fale ma isi soli tu la fono. Na sola itua I le aso sa valo te sema. Ai toe maua I le aso se fulu o te sema. Ele Emmanuel tatou tau mawhai atu I komsina mtanga aluenga leo le mafua anga o le sola peo pango ta malito ese. Mai lava I leo amatai nei ona tau tatala se vaenga o tangata na maua I leo le lato usfainga ma tau fiane I fale ata I le vai so taluai male amatanga o le vai so nei. Ele italia telefoni il timing tatou vala awa I leo pe ta ina tau e leo le talamua media. E se fulu tangata o loo tau fia I lalo le vaenga leo. O ta waie leo le lipoti o leo sfainga na fisosoan iane ai la lato vaenga ma isi fo itangata na tau fia matuli whaasalanga mo lianga tau whala au whasaina. O leisi o ilatou na tau fia wala awi lolo na ingoa mai o so whainga leo I taimi watua nai. Ma leisi na molia fo I aile aini moli mawe wha maonia I nā taimi. Na tau fo I leo. O so whainga ia ele ma mao lava whale insinia o loo a afiai. Mai ua whaawau lava susu e ngalmtanga luenga ina ua tau te tala se vaenga o ilatou ua maua mamolia. O loo te ena malosial officer Cecilian mtanga luenga o soifua malo loina, Professor Aiono Dr. Alec Roma. Lona sainia o se whaasalalanga whaalawa I tele. Mai lo lato mtanga luenga o tu si ai se whaapunga whapea. Ua sivia pe ua onga tele le lava o fo mai I le whale mai tele matotua. Wa fuai le tau fia o ngase tau sabali. E le ti ngā ina se iusu atu I le tai au le isiaso. Le valu le tai au le valu le po. O le whaasalalanga le na muli ai le lipoti a le newspaper le Samoa Observer. Reduction of doctors. Ia pe pasau tue lau fio ngai le whakio se kuna matu o tānu fi, whawhau o ko whamana pasau na wali tānu. Lau fula hiki ke, au mamafa ke kou. Kau kalangoi mo ke wafuta kau tu whakana. Lau fia so fekta o le press release le na le kake pisi kua I lau mana. Tia kele se nia hola press release. Asi ke fasau press release. Ele sa ola le press release. Ele sa fa punga na fa per mai severe shortage of doctors. Ola short. Na fa maro. Don't fight la covid. Peitai, e ese mai le whaasalalanga na o tātou maua. Na tātou lipoti atua I ana fisulvalo te sema, le whaalawi loa I lungo le tu lawan mtanga luenga le soifua maloloina. O lo ofa ailoa mai ai. Ua amatai nei talu mai le aso sfulu ono te sema I le aso 5 Januari. Ona tapunia ava noa mo ngase tau savali, mai le valu I le po I le valu I le tai au. Vanga na ai ngase tinga ina mwhaalawalawa whaafosei, eva aia I le taimi le nā. Ai o isi ngase le tinga ina, ua whautua ina e o eva ai fōma I tū maoti, peto e usu atu I le tai au, o le aso soai, I le valu I le tai au, I le valu le po. O le whaalinga mai I tū lau mtanga runga le soifua malolo ina o tā wai, o whaititia I tū lai te talai mo ngase tau savali,
ona wata i se fululua i tu la o le sifi a o wha solo atu i aso malo lo kirisimasi ma le tausanga fau. O lo awa wa i mai lava mtanga aluenga o le soifua malo lo ina ti na e mga aluenga. O wha au ngā ia i le malo tupe lea na maua mai li fal tupe lo langi lalo le poloketi e tali atu i le COVID-19. Lea wa wha tupe ai foi ngā aluenga wha afou o le fale su e toto i matotua. Mai le itu la wala mtanga aluenga le soifua malo lo ina e valu se la wafeta la. Le tau o le vaenga mana umia na fausia e le latou lava au kamuta. Ua mai ato e whaafau e fo ilfal mai lal manu e au fiai ma le mauta whaopopo mo le fo mai. Fausia mai lava i tupe o le poloketi e tali atu le COVID-19 mai ilfal tupe le langi. E nisi o tala mai lava le mtanga aluenga le soifua malo loina ila na itu laule ua uma lava le neitau sanga o pisi. E tatala ana poloketi fau ma whaalau i loa ana o loa fau mo le whaalele ia atili o le au nanga i upolu masawai. E pe ona moli mawina ua atua i le aso le fitu aso talo na whaafou le fale maliu i le mali e toa tanu mawhili i le lua i tua sivi peitai. O ngā luenga whaanga solo ia whaasapoli ai Samoa lea ua tau awa i nei foi ma leisi sapalai o Tavale o van e tolu ta i se fululima no foa mai le UNICEF. Ina ia whaawawa i pea, ona whaia polkalame o tuinga whanga solo. E ui ina ia ile lape ile whainga o tuinga o le misela na afua ile maali liu o tangata o le tele lava o whanau laiti ile 5 tausanga taluai. Peitai, e le ona o le uti o Tavale whea iai e whai tuinga na afua ona ua tau fia le whainga o tui mo se taimi. Ai whaia su enga le mafua anga o le maali liwa tamaiti e to alua mai sa fotu i le umane o na whaia o tui pui pui. Peita e whaaftaia e le pulenga o le soifua maloloina ta vale van e tolu mai le UNICEF. Leo le awha awawa i lava le whaatinonga o tuinga i Samoa atoa. O sautua la sile alo fole ka le sia lau pa iyo Yesu Kiriso aso e ngata ili au nanga ale mtanga aluenga le soifua maloloina. Ele ngata ina o lato whatau taia le au nanga whaifua e sia ki ai o loa po nifo tangata lau tele o ai lava e mua atu. Ai o le ua whaasafua atu i sa vai ile fsonsoani ile whalewhai nifo i le malia tua tanu mawhili le lua e tua sivi o mea alofa mana umia ua whetaui malikilisimasi e au fiai no foa wila whaatontonu e lua o masini whai nifo ma o na mata o masini mimiti o le compressor ma le vacuum system o le whaata whea i mo nifo ma lona laptop ma le whaata e uu ma le moli whapitoa. O mea lofa mai le Midwestern University College of Dental Medicine i Arizona, Amerika. O masini, ma le whaatupenga o le tau nuu i tuasivi e sili el se lau whaasulua whetala e pe onata o ele i tūlau. Alem tanga luenga le soifua maloloina. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.